filmistuudios Sajus multfilm esitleb. Наслаждайтесь. Кто же я, не могу понять. Кто же я, спрашиваю себя. Я хочу стать чем-то совершенно новым, да. Совсем другой. Я вам покажу. Наслаждайтесь. Ja nüüd! Oota saa, 15. seeria. Stsenaariumi autorid Tamov, Gorljanski, Hait. Režissöör Tatjonovski. Kunstnik Rusakov. Operaator Petrova. Muusikaline kujundaja Krõlova. Videolevifirma Sonatin tellimusel dubleerinud Orbital Vox stuudiod. Näitlejad Jaan Vahar ja Tiina Vilu. Tõlkija Toomas Lauga. Helirežissöör Tanel Roovik. Produtsent Uku Toomet. Солнце светит, да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром в середине лета. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем.